nesifiso sokuthi uzakhele ke i-record label ekweyakho. Zulu mhlambe umuntu osilalele onesifiso sokuqala i-record label ungamcushisa uthini kephi la ekumele kahle hle yaqale khona? Okay, ithi ngiqale ngeartist elifuna ukungena ku-record label. Okay. Ama-artists asafisa ukungena phansi kwama-record label, into ebalulekile butomkhulu ukuthi mase kukhona i-record company efisayo mhlawumbe ukuthi kusize nephambili mhlawumbe kusayini, kubalulekile ukuthola i-contract uyinikeze umuntu owazi kangcono ngama-contract ozokhona ukuthi akufundele yona, akuchazisele yonke into ukuthi okay la kwile record kwi-contract bathi bafuna ama-album angaka, bafuna lokhu kuzokwenzakala kanje, yini abazokunika yona, yini abangeke bakunike yona. Leyo nto ibaluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi into enkulu esesike safeyisana nayo as ama-artist eSouth Africa, uthola ukuthi i-artist iselikhala ukuthi angiholi laphayana, bese ubuza ukuthi i-contract beyitheni, akazi iphi, akayazi kwakuthi yashonaphi kwaleyo contract. Why wathi ithola wathi mhlawumbe usiboye emtshela ukuthi webhuti ake siyini kubana ifundo vele wabona ukuthi hayi sibo usenomona ke manje usefuna bangangisayini kulento, avela gijimena hamba yosayini ebese ngoba okokuqala mina ke ngihlezi ngisho ngithi usuke esayinela udumo, suke sayinela ifame, suke ngasayinela ukuthi uyosebenza yena, ngoba ngeke uvele uthathe i-contract uyisayina ungafundanga ukuthi bakunikani lapha bacelana, understand? Ekugcineni i-record company isuke ishila ukuthi izokwenzelana, isuke ingakusayinisanga i-contract ikhombe ngesibhamu. I-contract usayinela wena, ukwenza futhi lokho ngenqumo zakho. So into ebalulekile mangabe i-record company ifuna ukukusayina, thatha i-contract uyinikeze abantu owazi ukuthi bayakhona ukuthi bakufundele yona, bakuchazisele yona step by step ukuthi kwenzakalani. Asiyekeni ukusayinela ifame nodumo, ngoba udumo kuzokwenzeka ngoba kwa-record company mayikusayina khona esuke isikuzwile. Ukuthatha ingoma yakho nje iphusha kabili kathathu ivele ithi boom ingoma usuyitholile kudumo, usuyitholile ifame, ekhaya khonani wenzeni? Awunalutho ngoba i-record i-contract yakho beyisho ukuthi hayi sizokunika mhlawumbe u-5,000 every month. Awukwazi konke lokho wena, into eyayibaluleke ukuduma. Ukuduma usukutholile ke fast, kodwa awukhoni ngisho ukwenza lutho ekhaya, awukhoni ngisho ukuthengisa kaLempuphu. So asiyekeni ukusayinela udumo nefame, thatha i-record company uyinikeze kwabanolwazi bakufundele yona, bakutshela ukuthi kwenzakalani. Ebese kule yama-artist asafisa ukuba nama-record company, leyo butomkhulu ulwazi olubalulekile ukuthi u-understand ukuthi wena uyi-artist ne, lokho kumele kube phambili. Ebese wenza sure ukuthi uyayi-understanda ke lento yebhizinisi nokuthi i-record company iranwa kanjani. Mangaba ukhona zama ukwenza sure ukuthi uthola abantu owaziyo ukuthi ubhuti wakwasebenza mhlawumbe kwi-company thizeni, uyakwazi lokhu nalokhu, ngoba vele phela iphupho kusuke kuwukuthi uyafisa ukuba nayo, but into ebalulekile ukuba nolwazi ukuthi konke kurana kanjani. Ngoba lento yokuthi ucabanga ukuthi wena njengoba uBig Zulu eyi-artist, then uBig Zulu yonke into acabange nokuthi i-record company ime ngaye. Like makungahamba yena i-record company izofa, record company ngeke izife, uwe nje otshela ukuthi umkhulu ukhohle ukuthi iyona ekuthathe yakubeka lapho ukhona, ebese wena utshela ukuthi cha iyona kwahamba wena izofa. Kanti wonke umuntu osuke kwi-record company kunama-road manager, i-management ibalulekile, kuno driver, kunayo yonke into laphayana. Wonke loya muntu okwi-record company usuke ebalulekile. Wena as i-artist lapho ukhona ngenxa yabo
ngoba mangabe uwedwa bongeke uzukwenza yiko nami enkabi record yesingikhona ezinhloko but kuno Leroy la emva kwami owenza show ukuthi inkabi record imile kuyaphushwa kiwa phambili usey artist now ngise artist futhi nami ngibuye ngenxa yolwazi ngibuye ngishone khona ofisini ngihlale phansi naye ndoda senze kanje asimove kanje senze kanje uyangunderstand so iba wonke umuntu oba lapha yana usuke ebalekile ukuthi kuyenzeka ukuthi artist libe ne record company yebo kuyenzeka kodwa into ebalekile ukuthola ulwazi nokuthola abantu abaright abazokhona ukuthi babe seduze kwakho bakusize ukuthi record company ime iye phezulu ungacabanga ukuthi wena as an artist umkhulu ukudlula record company umkhulu ukudlula bona ukubambisana and work as a team ube umphathi ulead ngendlela right ngalondlela leya yikho into ezakudlula awekho mhlawumbe ama-artist engifisa ukwasayina nje enkabi records for 2026 or mhlawumbe mawe khona elalele njengamanje angenze njani ukuthi at least nilalele idemo ngiyaza khona maningi but khona ngazi ukuthi kufika kanjani futhi nawo ama-artist masemaningi kakhulu kuba nzima ukwaphusha yabo kanti isifiso kusuke kuwo ukuzama ukuthi aphumelele yabo so ukuthola elilodwa amabili asephumelele kuyakhona ukwehlisa umthwalo ukuthi okay now angisondeza abanye ngoba mina enkabi record naye umfowethu Leroy isifiso okuhlezi ukusiza vela ama-artist especially lawa asafika ama-upcoming artist ngoba suke esonomoya suke safuna ukusebenza we understand